wa Kongo ariwe Joseph Kabila Kabanga wazananye na timu yiwe y'abantu benshi bakaba ubu twatuvugana bari mu murwa mukuru rwagati Nairobi iyo bita semi London ntoya aho Nairobi rero mu maetage menshi bakaba bari mu nama babiga ico bakora kugira ngo igihugu ca Kongo cyo kongera kandi kikabona umutekano uko ibivugwa nuko iyo coalition yose ngo bafite kuvuga ngo bice abanyamurenge bari hariya ngo nikindi gice ngo nibamara gukubita ngo bazohite bafatikanya n'ubundi n'ingabo z'u Burundi kurasa igihugu cy'u Rwanda. Ndagira ngo mbabwira akagabo gahimba kandi kataraza kayimba nyamwasa nutitonda buriya zakumerera ngakurya kwigishoma cyakubirira amazi mabi nyine. Atwongeye kubaha ikaze mwese bakunzi ba Joshua umwerereye mudukurikira, reka tubiriza abandi tubaramutse bitewe naho uherereye udukurikira, turabizi ko muratandukanye mudukurikira muri benshi, reka tubashimire mwe mwese mwamaze gukora subscribe muraba gaciro, tubibutsa kandi by'umwihariko aho ngaho muhasurinye mukore subscribe kuri Rugenza TV nshasha. Twabonye yuko rero tugomba n'ubundi gutangira Rugenza TV nshasha nyuma y'ibibazo yagiye ahura nabyo, mwarabyumvishe rero dushimira kandi abantu bose bamaze gukoraho subscribe. Reka rero mwiyegereze hanyuma twinjire mu makuru ari gucicikana kuri uyu munsi. Urakoze cyane bwana munyamakuru Joshua Entertainment, kwikaze udawema kutugaragariza uruta kwisa umushitsi tirubaru rwawe yambu kuba dukurikiranye hirya no hino impande z'isikwari bari muri America, Canada, Australia, mu Bwongereza, abari muri Pays-Bas, Scandinavia, abari muri Asia, Europe, abari muri East African Community, mu Rwanda, mu Burundi, Tanzania, muri Kenya, muri Kongo, mugongo mugari waduhetse iwabo w'inuma ziguguza inyoni zikaririmba ubwiza bw'iwacu murenge n'intayegayezwa kuko twabasabye gukora subscribe, share na comment kugira ngo ibiganiro byacu bizayibagera ku gihe. Ndagira ngo mbasabe nyamoneka bakunzi banje, bakunzi ba Joshua, bakunzi ba Rugenza twagize ikibazo cano ya mbere barayifunga, ya kabiri nayo tuyigura amafaranga menshi duhenze, nayo ku munota wa nyuma barayifunga bagikuraho monetization. Twamuha no kuvuga ngo dutangira indi, buriya urugamba rwose byanga byakunda rugira za kajurite. Paulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo Timoteyo ngo urufatiro rw'Imana ruracariho, ngo rwanditseho ngo Uwiteka zabe. Imana iratuzi kuba tugihumeka, turashima Imana. Icya kabiri, urufatiro rwacu surundi ni fondation n'ukwirwanaho, iyo abantu bari mu rugamba birwanaho mu nzira zose. Nuko niko bimeze. Kuko twabibemereye rero nyamoneka mukore subscribe kuri Joshua nanjye Rugenza mutuzamure kugira ngo ibiganiro byacu bizoza bibagirira kugiye. Turakomeje turakataje kubageza amakuru kuko bwije nuko bukeye. Ngira ngo bwana munyamakuru twahita tuvuga amakuru yacu kuko bisanzwe, ariko mbere ko twinjira amakuru kwamamaza ku bantu rero bose bifuza kugana Uburayi bakwisunga n'ubundi Dreamlight Travel and Tourism ni company bafasha gushaka visa byoroshe rwose mu gihe gitoya kigera mu kwezi kumwe ubamaze kubona inzira yawe kuja Uburayi. Ni mu bihugu rero bya Schengen, ibihugu bigera kuri 29 iyo ubonye visa y'igihugu kimwe, ibindi byose ubitambagiramo ku buntu. Rero tubibutse ko Dreamlight Travel and Tourism bakorera hano Nairobi ndetse no muri Portugal, bakaba bafite kandi ibindi byicaro byabo hariya Mozambique, Maputo ndetse kandi ni Kigali. Rero nimero zabo murazibona aho ngaho, mushobora kubahamagara ku bindi bisobanuro byimbitse. Urakoze cyane bwana munyamakuru. Yambu batura Rwanda, namwe Banyarwanda, namwe Banyarwandakazi, Banyamurenge namwe Banyamurengekazi, Barundi namwe Barundikazi, Bagande na Banyabo, mwumve iby'umwuka bwira amatorero. Dreamlight Travel Agency irifuza abantu bose ko bifuza kuja hanze, uwifitiye yiwe mafaranga, service zirihuta cyane, aho bagufasha mu kugenda ntaho gukomye mu nkokora,
aho ndahandi ni mugane company yitwa Dreamlight Travel and Tourism. Ni mubagane rero kugira ngo babageze i Burayi n'ibiriya bihugu byose byo muri Europe. Icicaro cyabo kiri hano Nairobi, ikindi kiri mu Rwanda, ikindi cicaro kiraho bita muri Portugal, aho kiyobowe n'uwo bita Emi Byiringiro, hanyuma uyoboye hano Nairobi n'uwo bita Eric. Tukaba dusaba rero ko mwabagana abifuza rwose kujya imahanga ni vizimwe ukazenguruka ibindi 28. Ngayo nguko bwana munyamakuru, twakomeza n'amakuru yacu. Urakoze cyane Rugenza, reka nubundi duhite tunyarukira mu makuru yacu tutabatindiye abakunzi bacu. Turabizi yuko mwamu yategereje muri benshi, natwe ntituzatenguha kuyabagerezaho igihe. Kuri uyu munsi reka duhere nubundi hano mu gihugu ca Nairobi, aho kino gihugu ca Nairobi cyakiriye bamwe mu batavuga urumwe n'ubuyobozi cyase n'ubutegetsi bwa Kongo bwa DRC Kinshasa, cyangwa se ku ngoma ya Gisekedi. Bakaba rero bayobowe imbere n'uwahoze n'ubundi ayobora ico gihugu Joseph Kabila, akaba ari kumwe n'ubundi n'abandi nabo bayobozi cyangwa se babaye abayobozi muri kiriya gihugu. Harimo Matata Mponyo wahoze ari ministri w'intebe, ndetse kandi harimo na Seti Kikuni wahatanye nawe na Kisekedi mu mwaka wa 2023, ndetse n'abandi benshi batandukanye mu batavuga rumwe n'ubundi na Gisekedi. Bakaba rero bateraniye hano Nairobi, aho n'ubundi bivugwa yuko bahamagajwe n'uwahoze ayobora kino gihugu ca Kenya mu rwego n'ubundi rwo gukomeza kurebera hamwe icyazana umutekano cyangwa se amahoro arambye muri kiriya gihugu. Urakoze cyane bwana munyamakuru Joshua Entertainment, n'ubundi kuko twicara tubivuga kwikaze udahwema kutugaragariza breaking news mu ndayisi, amakuru tosanga ku bindi binyamakuru uretse kuri Joshua ndetse na Rugenza TV, aho ni uzosanga amakuru y'ukuri kandi amakuru yujuje ubuziranenge. Mu ndayisi rero nuko amakuru atugezeho nuko uwahoze ari former president wa Kongo ariwe Joseph Kabila Kabanga wazananye na timu yiwe y'abantu benshi, bakaba ubu twatuvugana bari mu murwa mukuru rwagati Nairobi, iyo bita semi London ntoya, aho Nairobi rero mu maetage menshi bakaba bari mu nama babiga ico bakora kugira ngo igihugu ca Kongo cokongera kandi kikabona umutekano. Tubibutse rero ko harimo abo bita Bamponyo, hakabamo abo bita uwo bita Seti Kindungini bari kinu barimo abo bita n'ubundi ba Moise Nyarugabo. Abo bose ubu twatuvugana bakaba basesekaye muri iyo nama. Iyo nama iribaza gute, irimwe ibintu byinshi. Tubibutse ko hano muri Kenya kuva 2012 igiye n'ubundi M23 yashakaga yo hambere kubwa CNDP. Hano niba wibuka bwana munyamakuru, reka tuzatwibutsa abandi amakuru. Baja kuba baganira ni hano n'ubundi babikoreye i Nairobi. Ejo bundi nabwo AFC M23 ija n'ubundi kwidekarara nabwo kandi ni hano n'ubundi inama yabereye. Gisegeti nawe aja kwihuza n'ubundi niriya mitwe yindi, aja kwihuza nabo bita ba Fayul, aja kwihuza n'abandi nabwo n'ubundi inama yabereye hehe hano muri Kenya Nairobi. Kenya n'ubundi ari igihugu gifatika gifite kandi kiri gushaka n'ubundi amahoro ya kiriya gihugu cako ko yaboneka. Tubibutse ko kandi kino gihugu nico cyonyine cyohereje umwambasaderi bamwita ngo n'umukonsulta igoma kugira ngo akomeze habeho n'ubundi ubuhahirane ndetse n'imikoranire ya bugufi y'ubucuruzi bugiye butandukanye. Nico gihugu cyambere cyohereje umukonsila wacu. Bishatse kuvuga rero ko Kenya n'ubundi iri mu bihugu byifuza amahoro Kongo. Ikindi gicisha inyuma y'ibi bintu utotekereza wo kwibazaho nawe udukurikiye muri aya makuru yacu muri screen zawe wicaye we wawe yakurikirana, haribazwa ibintu bigera kuri 3 question mark. Icyambere His Excellency wahoze ari former president wa Kongo ariwe Joseph Kabila Kabanga. Turabibutsa ko hariya muri Kongo bamukatiye ubwo gupfa.
kuba yagaragaye ku mugaragaro ni wabonye imodoka yararimo twozibereka kugira ngo nabo birebere bwana munyamakuru yakiriwe nk'umunyacyubahiro yakiriwe n'ubundi tujuru nk'umunyacyubahiro n'ubundi ntatandukaniro rye na president yakiriwe neza cyane president wa wundi abantu bari bazi reka tubiberekere hano reba ko birimo kugaragara bwana munyamakuru bari kubibona murabona imodoka nziza iyo niyo yari muzanye imodoka rwose y'abayobozi n'ubundi murayibona ngo wagiye gusohoka ngo warasohotse ni perezida rwose urebye icyubahiro yakiranywe nta tandukaniro rihari n'ubundi n'abaperezida mu gihe rero n'ubundi leta ya Gisegedi yamuciriye cyangwa se yamukatiye ubwo gupfa urubanza rwo gupfa icyo gihe ntiyari mu gihugu n'ubundi bamukatiye rwo gufata ari mu gihugu akaba rero yitabiriye n'ubundi inama cyangwa se ibiganiro reka tuzabereka nta mafoto nta cyabaye birebereho bukeya hanyuma tuze nk'abaye batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa DRC bahuriye rero mu nama n'uburyo kurebera hamwe icyazana umutekano cyangwa se amahoro arambye muri kiriya gihugu cya DRC. Abazana Mugabo ngo bari kumubona ngabo bayobozi batandukanye muri kubabona bo n'abitabiriye rero inama muri kubona na sale y'inama yabereyemo n'idarapo rya Kongo ririmo ndetse n'irya Kenya yanga ya makuru ku by'ukuri reka dukomeze tubwira n'ubundi abantu kuri bimwe n'ubundi bikomeje kuvugwa akuri uyu mugabo biravugwa ko bwana munyamakuru bakimara kuvuga ngo bamukatiye ubwo gupfa urumva yaba ari muri AFC nta namwe yari yitegura yerekana ko yabaye declare ndetse no muri leta ya Kongo nta namwe herekanaga ko usibye ko ari byo bamushinja ari byo bamurega magambo nta ruhande yarabogamye bamushinjaga yuko ashigikiye AFC M23 twigwaneho ariko kubwiwe cyangwa se mu magambo yiwe avuga ntaho yigeze wenyine yivugira aho aherereye kubyo kuri kuza rero hano kwiwe bamwitege turacyakora part 1 na part 2 kuri kiganiro bamwitege kubera kuko ntawuzi ikibyisha inyuma reka dukomezanya n'ubundi n'amakuru ari kuvugwa muri ya misozi yiwacu tuza kumanuka n'ubundi tugena hariya n'ubundi muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu ariko ari kuvugwa iwacu bwana munyamakuru n'amakuru y'interahamwe ndetse n'ingabo z'abarundi bazamutse mu bibogobogo ku bwinshi rwose aho bagiye n'ubundi gukomeza gufatanya na zirantera hamwe ziri hariya mu bibogobogo ndetse kandi hari n'amakuru avugwa yuko uwo musanzwe muzi nka Muniga Ntama cyangwa se Sebakiana n'ubundi nawe mu gice ciwe cy'abasoda afite bakomeje kwifatanya nabo twari tubabwiye haruguru yuko bagiye gukomeza gutera abanyamurenge ngayo nguko biravugwa ko tukiri hariya n'ubundi aho bita mu bibogobogo hari umusirikare wa leta wari uhari uwo bita bamwitaga ngo ni Ntagawa wafashije cyane ubwoko hariya utaremeye ko abasirikare bicwa umugenda abaturage ibintu nk'ibyo wari wagerageje gukalma hariya iri joro rya rerikeye bakaba bavuye aho zari kwa Nyamushebwa ntawuzi aho berekeje naho uwo bita Ekembe nawe ubu twatuvugana bwana munyamakuru nuko Ekembe yazamukanye n'abaparakomando ngo benshi
yasimbuwe n'uwo bita Mutebutsi hariya n'ubundi mu Bijombo. Ayo niyo makuru ahari. Amakuru atugezeho twagerageje kuvugana n'imbone za Joshua ndetse na Rugenza TV nuko batubwiye ngo abari bazamukanye kuri point zero ubu twatuvugana bakaba baraho mu mikarati bari kumwe n'intera hamwe n'ababembe n'abanyindu n'abapfurero ndetse n'ingabo z'abarundi aho ngo bagiye ngo gufata mu mikenge. Izindi ngabo zari mu Bijombo ngo zigiye kuhita zinyura aho bita za Gipupu ngo zizonyure n'inzira ya Gipupu. Bose ngo bazohurire n'ubundi hariya mu baturage bo mu mikenge. Tukaba dutabariza rwose abaturage bari hariya ati kandi hasi ngo bagiye kuzoza bakoresha imbunde, hejuru ngo bakoreshe n'ubundi za drone zabo kuko babimenyereye. Inama tuhita tunyarukira Kinshasa wayavimuzi aho n'ubundi uwo bita General Gasita hamwe n'uwo bita wahoze n'ubundi ari umukoloneli se cyangwa umugenerale w'igihugu cy'u Rwanda uwo bita Kayumba Nyamwasa bakaba ngo barakoze inama yihuse za Uvira, barangije gukora inama bahitaburira indege byihuse baje kwikorana n'ubundi na makuru atugeraho rero biravugwa yuko ubwo Gasita yaherukaga i Bujumbura bakoze inama n'ubundi na Kayumba Nyamwasa nuko rero agarutse n'ubundi hari ya Uvira mu byaciyeho mwarabibonye uko aho abazarendo bamwimiraga gukomeza kuyobora cyangwa se bangaga yuko yayobora uriya mujyi, ariko n'ubundi rero kuri ubu ngubu rero bikavugwa yuko bahuriye Kinshasa n'ubundi mu mugambi wo kuba bahuriza hamwe ndetse na Neva cyangwa se president w'u Burundi n'ubundi bakaba bakomeza umugambi wabo wo kuba bahungabanya umutekano cyangwa se bica abanyamurenge kandi bagakomerezaho n'ubundi ngo batera cyangwa se bataka igihugu cy'u Rwanda. Ayo niyo makuru ari kuvugwa ari atugeraho rwose. Ngayo nguko rubivuze bwana munyamakuru Joshua Entertainment nuko umugambi tugira ngo tuze no kugarura abana bamwe b'abanyamurenge batagwa mu mosha cyangwa batagwa mu ruzi bagwita ikiziba. Bari kwifatikanya nabo bantu birinde ubwo bari hariya mu nama bahise bafata n'ubundi abasirikare ba Kayumba Nyamwasa bagera kuri 60 barazamuka n'ubundi nibo bazamukanye n'uwo bita Munigantama nibo bari kumwe n'ubundi hariya n'ubundi kundondo aho aribo n'ubundi bamucunze nabo n'ubundi kubw'umugambi wabo bafatikanyije n'ingabo za leta hamwe n'ingabo z'abarundi hamwe n'ingabo n'ubundi abo bita FDLR interahamwe zasezikoze genocide mu 1994 uko bivugwa bwana munyamakuru tukiraho duhita tuhakomereza n'ubundi nuko ibivugwa nuko iyo coalition yose ngo bafite kuvuga ngo bice abanyamurenge bari hariya ngo nikindi gice ngo nibamara gukubita ngo bazohite bafatikanya n'ubundi n'ingabo z'u Burundi kurasa igihugu cy'u Rwanda. Ndagira ngo mbabwira akagabo gahimba kandi kataraza Kayumba Nyamwasa nutitonda buriya zakumerera ngakurya kwigishoma cyakubirira amazi mabi nyine n'abandi bafite kwifatikanya n'ubundi na leta ya Kinshasa. Mwitegure mushonje mwishiwe vuba muramenya abagabo n'abandi. Gusa tukiraho ngaho n'umundi dukomeza kubuza rwose abana b'abanyamurenge gukomeza kwishora muri ibyo ngibyo. Hari propaganda rero hari yuko bakomeje kubesha benshi mu basore b'abanyamurenge aho bari kwiyunga nizo nkozi z'ibibi nkuko twabibabwiye. Twababwiye yuko Munigantama hari igice c'abasoda yari afite ndetse biganjemo n'ubundi Kayumba Nyamwasa ku makuru atugeraho. Rero hakaba hari n'abasore b'abanyamurenge bagera kuri 16 nabo baheruka kumwiyungaho cyangwa se baheruka kumusanga bamugana. Rero tukaba tubwiye abasore b'abanyamurenge rwose mwe kwishora muri ibyo bintu rwose murekera aho ngaho kuko mwumvise iyo migambi ntago izabagwa amahoro. Tizabagwa amahoro kuko nimba bashaka kurakaza musaza hari His Excellency Paul Kagame
mugabo twemera cyane intare batinya. Nabwira niba komeza kuzana gutya akavuyo kabwira abana ati mubavugutire bazabakubita icyo bita kamukumbi. Rero tukaba tubuza abantu bose rwose birinde bareke rwose sirtu cyane kubasore b'abanyamurenge kwibesha ngo barinjira ngo barabashuka ngo baje muri politike y'abamunigantama batazi yo zivuye ngo bemere ngo bave. Hari n'amakuru dufite ko hari abana bamwe bavuye muri twigwaneho bari basanze n'ubundi munigantama. Mwirinde cyane, mwirinde abadukurikiye nabumva runo rurimi rwacu nuko ibiri kubera hariya babyitege rwose. Buriya kagabo gahimba kandi kataraza. Amakuru yandi tugenda tuganira bwana munyamakuru Joshua Entertainment nuko ubu twatuvugana AFC M23 yamaze kuvuga ko Shabunda ubu twatuvugana yose iri mu maboko yayo, ati kandi irakomeje umugambi wo kwigwanaho kuzogeza bageze ku ntego nico bashaka kugeraho. Abaturage bakamituka babarira ati nyamoneka AFC M23 ni mudutabare, ni muze mutube hafi, muze kuko leta ya Kongo cyangwa bazalendo batumereye nabi, ntabwo bifuza ko dutera imbere, ntibifuza ko tugeraho tugera. Tinone rwose ni munyaruke muze murebe ico mwudufasha nyamoneka, ati turebe ko twokwikuraho uyu mwanzi. Nuko niko byifashe bwana munyamakuru. Urakoze cyane Rugenza. Kubigaragara rero nubundi nuko ahantu hose ngabi wose wa AFC ikomeje, ahantu hose AFC maze gufata hamaze kugaragara amahoro, bityo rero naho itaragera abaturage b'ubwabo bahatuye bakaba bari rwose kuzamura ijwi ryabo basaba yuko M23 nubundi yahageze ibirenge kugira ngo nabo babashe kuruhuka cyangwa se kubona amahoro arambye. Ngayo nguko bwana munyamakuru, reka tunyarukiriye mu Burundi. Uwawazaririye Tena General Bunyoni twatuvugana amakuru atugezeho dukesha ibinyamakuru byacu bitubereye hirya no hino, nuko imbone zacu batubwiye ko Bunyoni ashobora kubagaramiwe cyane, ari mu bitaro by'indembe aho aremze cyane. Ayo niyo makuru rero ari kutugeraho yuko nubundi Lieutenant General Bunyoni Guillaume Bunyoni yaba aremje umwanya n'umwanya rwose. Urumbi yahaseruka ariko sibyo twifuje. Reka Uwiteka akomeza bane nawe rwose, nawe akabatabariza ko hari ico bamufasha ababishoboye bamusure rwose. Abarundi bari Burundi Bunyoni urumva nawe aragaramiwe, yahuye n'isi. Ngayo nguko umugore wiwe yigeze kuvuga mu rusengero ngo yarose ngo bayoboye igihugu, none nico cabakoze ikibinaka. Ngayo nguko reka twite tunyarukira iwacu ruguru bwana munyamakuru. Uwereye mu Rugezi ukaza neza ukageraho bita mu Rurambo, amahoro ni yose, abana ko bariga, akavura karaguye, AFC M23 iri hariya, twirwane amadu w'imurenge, ibintu byose na amahoro. Uretse aho ngaho gusaba bareba nayingwe hariya nubundi mu Mikenke, naho ubundi ahandi hose biriwe neza. Ubu twatuvugana na amahoro masa. Reka dusoreze hano amakuru yacu tubashimira mwese mwabanye natwe. Amakuru yacu naho akagaruka nubundi amadu w'imurenge intare za salamu.